প্ৰচণ্ড ৰূপ ল'ব পাৰে ঘূৰ্ণীবতাহ টৌকটে। পাঁচখন ৰাজ্যক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ আহ্বান। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ কৰিব পাৰে টৌকটে। টৌকটেৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ NDRFৰ 53টা দল সাজু। वार्निंग है, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर की तरफ जाओ। साइक्लोन वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर में जाओ, लौटो वापस। কেৰালাত প্ৰভাৱ পৰিছে সাগৰীয় ধুমুহা টৌকটেৰ। সাগৰৰ পৰা উভতি আহিবলৈ আহ্বান মাছমৰীয়াসকলক। वार्निंग है, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर की तरफ जाओ। साइक्लोन वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर में जाओ, लौटो वापस। আৰৱ সাগৰৰ পৰা ক্ৰমাৎ আগবাঢ়িছে ঘূৰ্ণীবতাহ টৌকটে। মে'ৰ পুৱা গুজৰাট স্পৰ্শ কৰিব পাৰে এই ভয়ানক ঘূৰ্ণীবতাহে। গুজৰাটত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে টৌকটে।